عزمیر of پرواره از باوی تو جوالو شورش کردم من ناوی خواکورا لبرچین دیار بکر گاواگو ستره لآزمان از تو رادیو دنگی گل دنگی توی هواتیا جناب دانشجویان رادیو دنگی گردن باش کدرن هجای رو 8 گلان 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 13 آمدگی ساعت 14 منوچه نوا روژه پیشکش بکن دست پیک چند سرنوچه پیس این کردستان تکداری روشا اجران نامه جسپیتی رشاند هیلین امید گوت داخیانی اسپیتی آل سر امرال نرخاند نوروزوی سال کریارن شوتاندنا این فازه خواهد دسپیرن پرگارالی امراله بولو بغدایش با شنگالی بریارن نو هاتن ورگرتن آماده کارینج بول بجارتن این پارلمان هریما کردستانی جی هاتن راوستاندن یعنی که اعتراض کر نهاجی برفیه لوچیلمه دوباره روش باشوره کدش مدرن هجا پیسین کردستان تکداری روشا عبدالله جلان نامه جسپیت را ریکرم دنامه ده بانک سپیتی هات کرن کل گوری خلاصی منیار بازا کنسه اروپایی تبگره لإنجلستان إنسياتيفا آشتي جبو كردستاني كو پارلمانتر اندام سندكايان اكاديميسيان پاريزر لورد و روشنبيرجي دناف دنه زده هفته كسي جسروك سی پی تی ميشل رنامه که هف پارشاندن خواستن جبو ربه راپو دملدس شانده که بشینن گراوا امراله جخيني اندام إنسياتيفي زمانزان نافدار نوم چومسكي لیدری بری پارتیا کارکران جرمی کوربین جرخصنا سندكايا هری مزنیا انگلستاني اونیت دو اونیون سیمون دوبن پروفسور دکتر میشل گونتر پروفسور دکتر بیل بورینگ پروفسور دکتر ماری دوی ج پارلمانتریا سی ام پی کریس ستفان ج پارلمانتریا شین فین کریس هازار پارلمانترین پارتیا کارکران کاتی اوسامار جون مکدونالد و اکادمیسین اندام سندیکا نویسکار و روزنامه‌وان جی دنافده به دهان کسان نامه امضا کردن و پشکریدانه دنامه دتی گوتن کو لیدری کرد عبدالله جلان جالی به میلیونان کردان و وکی نونری سیاسی تدیتن اف سی سالم به ترنگی د سورنای داین کو پیوندی پیره بدانین و تو آگاهی جتونه به وی تجدید در مروی و در قانونی تکلیه برز جلان یا به مالبات و پاریزران راحتی خود کرن و دناوا ایزوله کرنه ده تگرتن دولت ترک دوی پیواجوی ده هاود ده گروا امرالی و گوهرینه داربستکل سراوی برز جلان 75 سالیه و 25 سالن ده تجدید ده و بی اشکنجه ظالمانه را روبرویه افزده 36 مهانه درباره تندرستی اویده تو آگاهی نایگرتن اف یک دبه سدما فکر که جدی و مزن بروشا فیزیکی اوجولان ره نها لکودریه جی نایزانین او روش بو گلی کرد مجارک حساسه اوجولان وکی نونرکی دنگی خوی نتوی دبینن جبر وانس دمان ام جو داخواز دکن کو وک سپیتی دمل دس هم بکه بنوا تفگره و ترسو فکارن ما و گلی کرد جهول راکن وک سپیتی مافی وهی کو هون سردان همو جهن گرتنه ین دولتین کو آلی پیمانی نبکن ترکیه جدنا وان دولتان ده او یک دستور ددوه کو هون شانده خویا پسپور بشینین امرالیه دولت ترک خودیوی بر پرسیاریه کو دستوری بدوه کو هون سردان برز اوجالان بکن و پیره هفدیتنی بکن دوی سی پی تی لگوری خلاص سیمین یا ریبازا کنسای اوروپا تف بگره برز اوجالان ولاتی دولت که اندام کنسای اوروپاییه 25 سالن لوی دولتی جمافی مروفان و 3 سالن جی جمافی هفدیتنا به پاریزران و آخافتنا به مالبات ربی پارتیشتن به همو صمیمیت خواه یکانه تشتاکو ام جوه دخوازن دمل دست جبو هفدیتنا به برز اوجالان ره و کنترول کرنا تندرسیاوی شانده که بشیرن گراوا امراله اف جی بر پرسیارین ویه
اگر هون وکی سپیتی و کنسای اوروپا زختی لترکیه بکن هونه ترکیه مجبور بکن که دستوری بده دا که مالبات و پارێزەرên wî biçin serdana wî em ê bi vê yekê pir kêf xweş bibin ev yek bi milyonan Kurdan eleqedar dike ev yek wê Tirkiye teşwîq bike ku meseleya Kurd jî bi rengekî aştiyane çareser bike ji bo ku we dema xwe ji me re veqetan jî em spasiyên xwe pêşkêş dikin û hêvî dikin ku hûn vê daxwaza me ya ji dil qebûl bikin û bi cih bînin. نوبتا جبو آزادیا ربرا پول بازار استراسبورگ فرانسایی جی هفته 619 ده بردام دکه هر هفته جولاتی کی جدای اروپا کمک چالاکی یه دور دگرن نوبدارن في هفته کردستانیان جباجار دیسبورگ آلمانیا نه دنوا کمیته مسعود آوراز عبدالله طولایمان مراد ارزم و ادیب علی تاشنه بردف کی کمی مسعود به بیر خسکو نجه کی کوسازین اروپایی نه 12 سالن بنابرد نوبت دنه گوت هونجی دزانن ربرا پو 25 سالن امرالی گرتیه و دور در رولا کنسای اروپایی هه جبو شرمزار کرنا وی امن وی درینه اروپا قاشو ناوند دموکراسی و مافی مروانه لیم خابنده ما کو مجارد به ev mafin mirovan û demokrasî derbas nabin. Em helwesta Konsey Ewropa ya li hember rêbera po siyaseta gelê Kurd şermezar dikin. Heta ku em encamê jî bi dest bixin em ê bi çalakiya xwe bi têkoşîna xwe xwedî li rêbera po derkevin. Avras careketin helwesta Konsey Ewropa ya têkildarî İmralı û komploya navnetewî şermezar kir got têkoşîna maftar ya gelê Kurd wê bi ser bikeve. اندما کمیته ناوندی PKK هرین امید جی بشتاری مدیا haber TV بو و لسر دخیانین سپیتین روژم بوری راوسیا تکداری و نرخاندنین گرین کرن. Helin ümit kut eğer sipiti geçti be ve noktaya ku deme mesajlar bike ev yek bu bandora berxodana benaber u be beriyar agele Kurt u dostan pekatiye. Helin ümit desi şankir ku femkirina sistema işkence imraliye jibu femkirina sistema cihane rastiye ke geleke giringe ugut de pazde 20 rojen derbas buyde tekildari imraliye nikaş ketin rojeve hem sipiti dağuyani da pişre vazarata adalete dağuyani da cezayı heval veysi aktaş tamam bu le ev bernedan beyku bahane hebe berdana vij bu saleke taluk kirin armanca ve keji diyare de çarşıve planeke de hatiye kirin estimid bejim politikayın imraliye netene politikayın tekildari imraliyeye kadehe tekoşine ku politikayın tekildari gele kurtu hereme diyardike devlet atır xwedi ve heze ne bu kud sala 1909 nahande kompler navne teveyi bike eğer nej pişkiriya heze navne teveyi buya nej operasyona ke navne teveyi buya İro rebera poli imraliye dilgirti ne bu tekoşin ve bigişti buya konağa ke hincuda beri peşketinan ve cuda buya imrali berhama hezenin navne teveyiye rola Türkiye gardiyantiye devlet atırk nöbeta ve sistema kırkirnedike helin ümit kuttuxazın tekoşinal imraliye bedavi biken u şere azadiya gele kurt bikadinen timi lambaya keş jibu Türkiye vedixin timi heviye dedin yaku ve sistema şere teybet liser piyan de hele hezen komplogerin helin ümit dazanin ku CPT u dadge hama femrvana Avrupa dememe saziyen ve şartına van rastiyane parezname rebereme hene rebereme dsala 1909 hande pişti ku dil hate girten pareznamaya pencemin jnivisan bevan pürtükan guhertina paradigmaya pek ani u asoyeke nuda sosyalizma demokratik de despeka hemu parezname handeji name jibu dememe hene jedememe u CPT خطاب dike yani reberti ev sazik kirin muhatap le ev berpirsiyari ve erka xwe ranabun di pîvanên cîhanê de hin kanun û peyman hene ku gelan civakan kabul kirine le ev kanun û peyman ji bo gelê Kurd nînin daxuyaniyên wan hem mukurhatine hem berpirsiyariyê dixin stûyê hev ev daxuyanî jî di dexuya kirin ku kanun û peymanên nav netewê têne bin pêkirin. Mergudan Ejal herme parasına medyaji jidohu ve rudanên dawî şerê bi dagirkeran re rewşa dawî ya hevkariya pedekeri ve derê pêşmergeyên pedekê bi dewleta Tirk re çina me hevasîdar garzan îro carekedin bipirsin rewşa dawî hevasîdar roj başdare Roj baş ama hevasîdar gelek spas dikin kerem bike ji dohu ve li cihê hûn lêne agahiyên ku gîştine berdestê we yan jî çavderiyên we çine
بله اشخوا تفگر بردوامه رقم روش هوایی جبو تفگر کی تکنیکی پر گنجاو جنینه رقم باران کی دجواره و بروس لیلدن دولت ها ترک جبو درونیا عسکری خوا تایبت مربجه ملی پسیکولوژی را کشف خوا بالافری خوا کشف بنابر هرما پاراستران میده بردوام که جبر کو اما بجه عوره کی پچوک اصلا بارانه کی پچوک درونیا کی پر خراب جیان تکن رخمی باندوره کی تکنیک آنها وی گلیه دانینه اوا چند روز داویه تایبت بارانه که و پر هوایی کی گرتی های جی رخمی جی دیسا کشف خوا یعنی کشف خوا بالافری خوا بنابر بردوام تکن او تایبت جبود عسکری خوا کو اینها نو مفزی خوا دانن و تخازن اوان دوران ایریشان بکن دارکری خوا بردوام کن جبوی درونی آن تفگر آوان تکنیکی بردوام که او جزانن پر باش زانن وی یعنی وی هوایی دا وی شرط مرجی دا باندوره کی تکنیکی نینش خوا گریل هر دم سال لیده ده بگومان هاوی نیز وستان هر 14 سال هجی چالاکین گریل سروان چت به دولت ها ترک نا این ها کو دستیوی دامایت تکنیکا خواهی به تکنیکا خواه شرط که وان چند روزی داویجی تایبات وان به داویدا بالافرین کشفی بالافرین شهر و قرقول سرسونر با آوه کی دجوار لیدان حرمی چید به بالافرین شهر هری داوید دو نه هفته گلانی حرم گاری دو جاران نقابا میروکه جاره کی گری زنگل جاره کی گری رشید لیدان بالافرین شهر چی بون دیسا حرم متینا تفگرا هلیکوپترین ایریشن هبون هلیکوپترین سکورسکی هبون بنابر تفگر آن بردوام تکم جاره کی لیدان بالافرین شهر گنده بشیلی چی بو ایرو سحار دیسا ساعت نابره 8 و 7 دا گنده بشیلی گنده شلازه دودوری دو جاران لیدان بالافرین شهر چی بو شخو حرم شهید دلیل کو ام بجن اوا 3 سال نابره 3 سال بنابر تکوشی نگیدن بشاندن هم برای ادعا کردن وی هرم دیجی بنابر لیدان بچکین گران هنه بالافری شهر هنه بنابر تفگرا کشفی هنه گره جودی گره افم گره بهار تپه گره آمدیه و مرزین شهر کلای شهر بنابر بچک گران لیدن ور تپه بهار جید گوتن هفته یعنی هفته گلانی جاره کی لیدان بالافری شهر چی بو دیسا عینی روزه یعنی دو جاره کی لیدان بالافری شهر حرم خاکور که مل سینینه امروک اربجی چی بو حرم آزاپی جی خو جی کو داگر کرنه دودوریان هر جی کو دما دنیا بچک گرتی و تبه یعنی رفش هوایی جبو داگران گنجاو نابه جبر کو پسیکولوژی تکچوینه که به سروبر دودور خو گلاباران تکن ورجی جاره که حرم شهید ابراهیم هاته گلاباران کرن بالافرین شارجی جاره که وی حرم میدا مرو کاری جبو حرم پالاستر مده گشتی وان بجم باشه گلک سپاس کم اول سیدار امجی رودان لوی داری شوپین خبات خوشتر خبات خوش هم سپاس کم نوروز سال گوت کریارین شوتاندنا انفازی خود سپیر پرگالا لامرال بگهرتنا قانون انفاز جزا و تدبیر اولهی و ناوندا چاو دیرو تصنیف کرنی و رزقنامه نرخاندنا گرتیان کود سال 2020 دهات آوا کرن د سال 2021 د جی کتمریت لګل ګرتګهان تحلیه ګل ګرتیان ته رد کرن او هات رد کرن بونمونه لګرتګه ګرتیا جنان یا سنجانی د جوت مها 2023 ده تحلیه 14 ګرتیان جن او د سال 2024 د جی یا 11 ګرتیان جن جبر وان اگران هات پاشخستن پارلمانتر دم پارتیا شرنخه نوروزوی سال اصلا دست نشان کر کو کریارن کو بریارن دستین چاودری و اراده اداره ین لگرتگهان در کتنه هولی و گوهرینه اشکنجه سیستماتیک و معامله خراب نوروز تکلداری مجارا شوتاندنا انفازا ویسی اکتاش یه لگرتگه امرالی جگود سالکی پاشخصنا انفازا ویسی اکتاش که مافیوی هفدیتنا مالبات پارێزەر و ڕاگەهاندنێژی ji dest hatine girtin wekî parçeyekî îzolasyona îmral ya rêveberiya girtîgehek û ev biryar hatiye dayîn. Nerozûyî sal en belê bi vî awayî bakişan ser hem rewşa Wêsî Aktaş ku divê tabelê were berdan û hem jî rewşa girtiyên din yên di heman rewşê de.
برگودانی جال شنگالی و باشور عراقی پیشکتنین گرینگ روددن لبغداد درباره شنگالی دبریار نو هاتن ورگرتن ده به آماده بونا سرک وزیر عراقی محمد شیا سودانی جوینا 19 یا انجمن وزیران عراقی هات درخستن ده جوینه ده جنوب آواکرنا شنگالی جدناف ده گلک مجار هاتن نرخاندن و هنک بریار هاتن گرتن انجمن وزیران عراقی بریار داکو پیشنیارن بریار کمیته هجمارا 2024 درباره پروژه پارزونگاه هلبرینه یا کرکوکه ده وره ارکرن و پیشنیارن اوفیسا یاسایی یا امینداریا گشتی انجمن وزیران یا عراقی لسروی مجاری ورن پیکانین انجمن وزیران هر وها بریاردا کو د چارجوا جنوب آواکرنا هرمن رزگارکری و شوپاندنا روشال شنگالی ده بندا 6 یا بریار انجمن وزیران یا جمرا 2043 یا سال 2024 لگور خالین جیری وره گوهرتن او خالجی دابشکرنا هر دو زویین که دخلا ششان یا بریارا انجمن وزیران یا به همان جماره ده هاتبون دیار کرنه یا دویمینجی آگاهی بفره و بیلانچوی هجمارا مالباتین کشبرین شنگالی به تایبتی مالباتین کل کامپان دیجین برفهی وان آگاهی درباره وان خالانده نرخاندنا وی امی بپرسن جهوال روزنامه‌وان رباس حسن می بپرسن هر وها بریاکم دست بکن هوا رباس مرحبا اشتره مرحبا اصلاف رئیس گلک سپاس کن هوا رباس دخوازم ببیر بخم جی دیسا ابنوچه بداوی کرنا آنها رو استاندنا آماده کاری جبهر بجارتنی پارلمان هرما کردستانی هنه اف بریار هاتیه داین دیسا یه که لدیجی و بریاره اتراز کریه اف بریار رد کریه اف روش داوی لوی داری آنها چت قوم لوی داری دست بکه جبو همه هل بجارتنی دست کاری دست بکه پشتاجی روشا شنگالی بله لراستی دا هەڵبژاردنەکان لە باشووری کوردستان دۆخێکی زۆر ئاڵۆزی هەیە لەبەرەوەی لە پارتی دموکراتی کوردستان وەگەوەی کە خۆی بەشداری ناکات لە هەڵبژاردنەکان ئاستەنگی زۆر دروست کرد بۆ ئەوەی کە هەڵبژاردن بەڕێوە بچێت و هەر ئەمەش بوو بە بیانووی تانەی یاسایی یاخود شکات لە بڕیارەکەی لەلایەن دادگای فیدراڵیەوە شکاتی کرد مەسرور بارزانی ئەم بۆیە هۆکای ڕاگررتنی کارەکانی کۆمسیۆن هەتاکو ئەم شکاتە خود ئەم داوایی مەسرور بارزانی یەکلای دەبێتەوە چونکە ئەو سکەڵای لەوە کردووە کە وەک گوایە ینی ژمارەی کورسیەکانی هەرێمی کوردستان پەرلەمانی هەرێمی کوردستان بە گوێرەیەکی یاسایی یا بە گوێرەی هاوسەنگ دابەش نەکراون لە بینی شارەکانە بۆی ئەمە ڕاستی بیانوویەک بوو بیانووی قانونیان دۆزیەوە بۆ ئەوەی کە هەڵبژاردن پەک بخەن بۆی هەڵبژاردن لە کاتی خۆیان نەکرێت ئەگەرنا پارتی دموکراتی کوردستان زۆر جار ئەوەی ئاماژە پێکرده بوو ئەگەر خواستەکانی ئێمە پێک نێت و ئەگەر ئێمە بەشداری لە هەڵبژاردن نەکەین ئەوە نێڵ هەڵبژاردن بەڕێوە بچێت لە ڕێی ئاری هەرسینەوە چەندین جار ئاماژەی بۆەوە کرده بوو ڕاستیشدا ئەگەر هەڵبژاردن بەڕێوە چووبە دۆخەکە بەچلایەک دەبوو چۆن یەکلایی دەبوو ئەوەش پرسیارێکی زۆر گرنگە لەبەرەوەی ئەگەر هەڵبژاردن بەڕێوە چووبە ئەگەرێکی زۆر بوو پارتی دموکراتی کوردستان نهێڵێ لە شارەکانی دهۆک و هەولێر سندوق دابدرێت ئەگە سندوق دانەندرێت هەڵبژاردن بەڕێوە ناچی یاخود ئەگە پارتیش فەرەزان ڕێگایدا بە سندوق دابدرێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەنگی زۆر نەی هێنابە لە ڕاستیدا ئاسان نەبوو بۆ ئەوەی ببێتە حکومەت بەدەستەوە بگرێت چونکە هێزی پارتی هەیە و هێزی ئاسایشیان هەیە و سنوورەکانیان بەدەستەوەیە ئەمانە ئاسان نەبوو کە پەدەکە تەسلیمی بکات لەو کاتەشات دەبوو یەکێتی لە دادگای فدراڵیا خود لە حکومەت عێراق شکاتی کردوا بوو ئەوەی لە ڕێگەی پۆلیسی فدراڵیەوە ینی ئەو کێشەیە یەکلایی بێتەوە ینی کێشەکە زۆر لەوە ئاڵۆستر دەبووی ینی لە باشووری کوردستان زیاتر لە بابەتی هەڵبژاردن زۆر جار حکومەت یا کابینەکانی حکومەت بەڕێی ئینتیفاق ڕێی اتفاقەوە هاتوویە چارەسەرکردن بجارێژی ینی پەدەکەشی لەبێ ئیسفادە کردە ئەو بە گوڕی ئیتفاق زۆر جار خواستیان خۆ سەپاندیە خواستیان خۆ سەرخستیە نەهاژی دخوازە بەبی ئەوای داوام بکە ئەگەر لە ڕاستیدا هەڵبژاردنێکی بەڕێوە بچێت و ینی بە گورێکی عەدالەت بەڕێوە بچێت پەدەکە ئەو هێزەی کە ئیستاهێتی ئەو هێزە ناگرێت لەبەر ئەوەی لە ئەنگری پەدەکە و قاسنین کە ئەو هەموو هێزەی پەدەکە هەبێت باشە ئەنها پێشبینی لەوە دەری پێشبینیەوە چییە ڕەتکردنا یەنەکێ لە هەمبەری فێبریاری تێ چووەتە هون چ پێشبین دەکەنەوەی چابە ینی یەنەک
كاد اوجي يعني شكات كريه دادگای فدرالی لمحكمه گشتي عراقيه دادگای فدرال دبيجنم لور شكات كريه بيست دادگا او بابت يگلاي بكاتو سونغا برياري دادگای فدرالی برياري كي يگلاي كروي كاتيك بريار داين تو کسی نکاره تو تسکی برامبر بوم بريارا بيجه سونغا دادگای هر اصلي هر جوره يعني اويك اس بيش بين دكم بيستا يعني اتفاق لبين هالبلادات شبه انجا هالبجاردن ديكرن يعني بفي اواي هالبجاردن نايكرن اجي هالبجارديش بيكرن اگر بيكرن براستي انجامي يعني قالك دزوار دبي ميناك اگر بدك دصلاتي خون دابكا تبلي هالبجاردن نبي او كاتا بيوسة دصلات تسليمي ينك بكا بدي مجي تسليم ناكا مجبور ينك يعني بقوري هيس يعني بقوري هيز عراقي دادگای فدرالی او كيسه گلای بكابي دمجه بدك احتمال زور هي تركيا بين اخر باشوري كردستان زيدتر يعني بابتك لو زور الوزا هرسون بيري لي كيتو لهم لا يكو هر الوزا بويا همكس يعني ازان بدك يعني من دايكي مزندا لا بقوري دادگای فدرالی يازده كرسي خو لدستان و يازده كرسي كوتاد بيجن هم دنگتون بدك و يعني 4000 دنگ در کو برای ساخته دنگ دهات داین دادگای فدرالی اویجی رد کرد همو اوانه کو لپدکاز وندایی که مزن چه بویا جبوی پدکا نخوازی بوی وندایی مزن بچه البجاردنکی وزنوی راستی حقیقی پدکا بی آشکرا بی بله براستی اول حسن وکی کوتک جگو پر روش آلوس خویاد که لالیدن لبغدای جی درباره شنگال دجی بیاری نو هنه کی نو چه وسا تله خویاد که جبو تکاری هنه کی زلال بکی اف بیاری کو درباره شنگال دهاتنه گرتن چنه یک جوان دبیجه حتی جنوب نقاش کرنا جنوب آوا کرنا شنگالی بله لراستی بريارن يعني انجمني وزيراني بغداد لم كاتدا سرنج راكيشا بشكل بيوندي بو هيك خانو مال دروست بكري بو هاولات يعني ازدي اوانيك لكم باكان دان واجماري اوانيك لكم باكان دان داتا بكرين و هميان بجمدرين و بغوري او خانوان پێ بدرێ عرضیان پێ بدێ سیتە دروست بکرێ بۆ ئەوان ئەم دوو بڕیارن دوو بڕیارەیەک بە داتاکردنی ژمارەی ئێزدیەکان لە کەمپەکاندا لە ڕێوەزارەتی کۆچ و کۆچبرانی عێراقەوە دوو گەڕانەوەیان و دروستکردنی خانوو بۆیان بەس لە ڕێی سیتەوە یان دەبێژن ئەمانە سرنج ڕاکێشە ئایا بەڕاستی ئەم بڕیارانە بۆ بەتاوەتی بۆ بەرژەوەندی گەلی شەنگالە یان لە پشتی ئەوانەوە هندێک شتی دیکە هەیە دەیانەوێت لە ڕێ ئەمەوە دڵی خەڵکی شنگال خۆش بکەن یاخود سەواشەی بکەن لە بنەوە هەندێک بڕیاری دیکە بەڕێوە بەرن یاخود دەیانەوێت مەسەلەن هەموو خەڵکی شنگال خەڵکی گوندەکان و ئاوایە جیاوازەکاندا لە سیتەدا کۆ بکەنەوە بۆ ئەوەی گوندەکان چۆڵ بکەن یاخود بە شێوازە شێوازەکان ڕاگواستن دروست بکەن ئەمەش ینی بابەتێکی دیکە پێویستە قسەی سەر بکرێت لە ڕاستیدا ئەوەی کە بتوانێت نرخانێکی باش بکات لەسەر ئەم بابەتە ئەو بتوانێت کە باشترین ینی جا بۆ ئەم بابەتە بداتەوە ئەنجومەنی خۆسەری شنگالە چونکە ئەوان بۆ خۆیان وەزعی خۆیان زۆر باشتر دەزانن ئایا ئەم بڕیارە تا چەند ئەکەوێتە بەرژەوەندی ئەوانەوە بەڵام وەکو ڕۆژنامە نووسێک ئەوەی کە تیای ئەبینم ئەم بڕیارە لایانی باش و خراپی هەیە لایەنێکێکیان شنگال تازەکردنەوەی شنگال سەر لە نوێ خزمەتگوزاری پێشکەشکردن بۆ خەڵکە قوربانیە ینی ئەو خەڵکانی ئاوەرەم بگەڕنەوە سەر خاکی خۆیان لایەنە باشەکەیەتی بەڵام لایانی دووەمیش ئەوەیە کە احتیمالە بیانەوێ هەموو خەڵکی شنگالی ئەوەی گوندەکان ئەوەی ناوچە جیاوازەکان لە چوارچێوەی کەمپی نیشتە جێبوونا جێ بکەنەوە بۆ ئەوەی مەجای ئۆپراسیۆنی سەربازی یاخود شتێکی دیکە بدەن بۆ ئەوەی ئەنجومەنی گەلی شنگال یاخود ئەنجومەنی سەربازی گەلی شنگال لەناوبەرن یاخود هەر شتێکی دیکە کە بیانەوێ بیکەن لە داهاتووە ئەم لایەنەشی هەیە پێویستە ئەو لایەنەشی ببینرێت باشە گەرەک سپاس دکەم ڕێباز حەسەن بێگومان دیتن چاودێریان وەکی ڕۆژەمەوان ژی گرینکن ئەم گەرەک سپاس دکەن بۆ نرخاندنێتە چاودێریێتە خەبات خۆشتر سپاس بۆ باش هەر بژیت
دشی هفسرکی مخدشی بانگل کوچبران کرد دوینا برده گوت بدله که راحت وگرن شنگالی هفسرکی مجلس خواستر دموکراتیک شنگالی نایف شمو دیار کرکو بریا فرمان اداره فرمی شنگالی دبن حکم پدکی دبوم گوت پدکی دستانی سرچای شنگالی وکی داگر کران دست سر هر تشتیدانی دست لاداری ناوندی لبرچوان نگرد و خدمت شنگالی را نگر نایف شمو گوت گری شنگالی ادین نخوازه وگره اداره کیون رهبری خواستر آواکریه و حکم پدکی قبول ناکه اداره کنویا شنگالی جی و لگوری قانون انجمن مجلس موصل وردانین انجمن مجلس خودی مافکو اداره جنوب آوا بکه لپیوسته او لگور خواسته که خلق هرمی به رهبری خواستر شنگالی جی لگوری خواسته که گل تف دگره گله که زدی لکامپین باشوری کردستانی هنه ام لگل وزارت کوچ و کوشبران هفدیتنان دکن دخوازن کوشبران ازدی وگرن جواری خو جوخه بریار هیا کو هیا سیه ترمه درین کامپین کوشبران ورنگرتن مقابل کسین وکی ویان داخل بخت خورش دکن و لنوا کوچبران دگرن دبیجن و نگرن شنگالی ویان داخل مروکی خشکه درکتیه لی با اویکی بخت رش دنوا شنگالی ده داخل سرناوی شنگالی جو پارلمان عراقی رجیحاتی هلبجارتن و وی خیانتی لخلکی خودکه نایب شمو هری داوی گوت دادگاه فدرالی عراقی درباره وگر ده بریار نودایه دوی گلیمه زانبه جارک دنوی لکامپان دبستان نین وکرن بلا گلیمه لکامپان ویجی زانبه و بدل که راحت وگره جهواری خواه و ام به هفره شنگالا آوا بکن سر روشال بشری بشرا کردستانه چاودر سیاسی جی نرخاندن گرینگ دکن چاودر سیاسی هندرین شیخ جی گودوی پیدا که والی اندن جی کمپلین دجمن دور بکهبن چاودر سیاسی هندرین شیخ رخب دربار ایریشن دولت ترکا داگر کری لسر بشری کردستانه ده آخوی نکوکین درباره آلین سیاسی ده دفیده یا داگر کران ده گوت اگر هلبجارتن وره لپاش خستن و زیانه بخوره بینه دوی پیدا که والی اندن بشری کردستانه ج کمپلین دجمن دور بکهبن جبر کو شر هف کرن و زیانه بده همو گلی کرد افجی و دفیده یا داگر کران ده به برگودانیجا دنگی چاودر سیاسی هندرین شیخ هیا لی آنها بر پروبلمک تکنیکی من کاری باره پارو بکن لسر مجاره رنچه خود دومینن روزنامه‌وان جبر سه پیوان هاتنگرتن اجالان امراله و تجدید عندما کمله خبات چاپمنی حقوقی ملسا امین اس حسار دیار کرکونو چه گهان آژانس مزوپوتامیا اسرا سولیندال محمد حسن و روزنامه‌وان اردوغان آلا یومات جبر نوچه کودناوان نوچه انده گوتنن اجالان امراله و تجدید هنه هاتنگرتن پارزر امینه گوت دوسیا موکلین مده نوچاتی کلداری گورستان خرزانه کو جنازه جی هاتبون درخستن و لکیلیو سی هاتبون دفن کرن هنه لگلوان نوچیان هف پیوینا بلگه فیلمان و نوچین درباره تجدید امرالی دهنه نوچه توا وکی سوچاتنه دیتن پارزر امینه بریارا دادگاه دستورا بنگهین یا درباره نوچه گهانه مزوپوتامیا دم جمیل اور ببیر خست گوت خباتین آژانس مزوپوتامیا و چکرنا نوچیان ناب سوچ چکرنا نوچیان کود دوسیه ده جکرتن جین سوجه روزنامه‌وان نکاره درباره مجارین کرای گشیل قدر دکه نوچیان چه بکه دکاره چه بکه وان روزنامه‌وانان تو سوچ نکریه و دوی ام پشتوانه که خورد جوان را نشان بدن دبه کسبه همو کسین حقیقت دبه جن بین ابن چاف کرن جبو ویجی دوی ام دوان لپرسینن کو به مبستا سیاسی تین کرنده پشتوانی روزنامه‌وانین خو بکن لالیدن روزنامه‌وانین گرگ دوران لسر تجدید آخوین گوتن حتی تجدید رانه به کس نکاره بحث آزادی بکن هفسروکی کمانه روزنامه‌وانان یا دیج دفراد دفگی سلمان چیچک دیار کرکو ایریشن لسر چاپمنی آزاد راست راست به تجدید و تیکل دارن گوت تجدید لسر جلان چقاس کرد به شرجی گرد به و پشتی پیواجوی چاره سری یا سال 2015 به دست AKP هات بداوی کرنجی چاپمنی هدف فات کرتن حتی نهاجی ندیجی چاپمنی
آزاد ایریشن جدی ددومن روزنامه وان سرکفت حسین جگوت یکانه آرمانجا تجدید اوکوت یکوشینا گلی کردوره تصفیه کرن گلی کرد دفرقا وی پولیتیکای ده و جبو ویجی لچارالین جهانی چالاکیان دکه دوی گلی کرد و دوستین وان تکداری تجدید زیده تر دنگی خود درخینن روزنامه وان کسر بولدان جگوت افکریار تولهدانه که دسترات فاشیستی AKP MHP به تجدید مطلق شرطو بیکندکه حتی کو تجدید رانه به ربر öcalan azat nebe tu kesek nikare behsa demokrasi azadi و عدالت و حقوق جیب که روزنامه وان کاکشار اورمارجی گوت برز öcalan نتنی سروکه که او دیروک ناسکی مزنه او دیروک و شهری درخستی هله برز öcalan جبو چار سریا پرسکریکن جهانی پرسپکتیفک پیشکش کریه و دوی تو کس تجدید قبول نکه اموگی روزنامه وان جی دخواست کن که دمل دست تجدید رابه اندامه مجلسی که محمد بگید استفا لفرس کر گوت برتیل تکنیف کر و من قبول نکریم برتکین لدیجی محمد بگید که جدن پارتیا نفچه بره جوکیات بو هل بجارتن ل 29 نیسان ده استفا کرد دوام دکن محمد بگید 29 نیسان لاواهی شرداری جوینا چاپمنی پیکانی گوت مداخله آلا ترک پوستر آتا ترک و پوستر سرکمار AKP تایپ اردوغان کرنه جبو وی که من اندام مجلس محمود دیریر ساقب یاشار رشید چلیکان و احمد آرار ما استفا کریه لیدر کتولیکو احمد آرار استفا نکریه و هایویج جوینا چاپمنی جی تونه پشتی داخیانی محمد بگید احمد آرار ج آژانس مزوپوتامیا ر اخوی گوت ایداین مداخله آلی و پوستر نراستن بگید وان ایدایان جبو دن پارتی تامبار بکده بیجه سدما سرکه استفا کرناوی دزی و رانته احمد آرار گوت پشتی جوینا چاپمنی بگید زور منجی کر کو استفا بکم و گوت اگر تو استفا بکی اوی د عالی مادی و مانوی ده گلک علیکاری بدمن سکا سندن استفا کرن لیمن قبول نکر و از حتی داوی جی به پارتی خواه دن پارتی ربم محمد بگید اراده 22,000 کسی دزیه و دوی استفا بکه لالیدن گودار نجات دوه بشف لدیجا واهیا دن پارتیا برجوکی ایریشک چکتاری پیکات دیریشا ساعت لدر دوراس 3 نیوانده 14 گله لاواهیا دن پارتی کرن خستن برای هفشارداری برجوکی محمد بگید پشتیل بجارتن جدن پارتی استفاکری حلیل بگید د چارچوا لپرسینا هاتیه دست بکرنده هات بنچاف کرن هازانی کو دوه بشف برای بگید حلیل بگید بریا واتساپی گفل رویبرین دن پارتی نافچه خواریه رویبرین دن پارتی حلیل بگید جی گلی کریه لانتالیا و اسکیشهری به سرگلک مالان ده هاتا گرتن ایرودان سبه ده پولیسین AKP MHP لانتالیا و اسکیشهری ده سردا گرتن مالان ده هر یکم 11 کس بنچاف کرن پولیسان لانتالیا با اوی که هم وقت گرتن سرگلک مالان ولاتین بناوی محمد چوبانر محمد دنیز و فرات ارن بنچاف کرن سدما وی که نه تزانین او بنچاف کری برن امنیتا باجار لاسکیشهری جی ولاتین بناوی ابراهیم بینیجی یوسف چلیک امر دمیرتاش ابراهیم آلتون و چارکسین ناوی وانهات زانین هات مچاف کرن او برنه تما شاخه تمی یا مدیریت امنیت باجار اینسیاتیف زاروک ناگر به داخویانی که بیلانچویا رضا چالاکیان خواهین مهانیسانی اشکره کرد اینسیاتیف در حق رضا چالاکیان مهانیسانی ده آگاهیدان گوت د مهانیسانی ده لگلک باجارن ترکیه رضا چالاکی پیکاتن ده هدفا یکینه یانده و سایت مال و ملکین فاشیستان هبون دوان رضا چالاکیان ده بگشتی 8 فبریقه و 11 و سایت هاتن شوتاندن هر وها جهین کار دپو مال و ملکین فاشیستان هاتن شوتاندن اینسیاتیف بانکلی یکینه خواکر که لدیجی ایریشن قرکرن و تجیده لهر داره بکبن نوات هفگره آگری تورهدانه لهر کوچه و کولانین ترکیه گشت بکن دایره تکرین در و پیشوازی لشاندهین امریکی و اروپی کر شاندهین جا امریکا، هولاندا، کانادا و فینلاندا سردان هرمی باکر و رشلاتی سوری کر به افسروکاتی و اندامین رویبریا دایره تکرین در و یا رویبریا خواسریا دموکراتیک ره هاتن جمهو شانده امریکا جگریننده نویسکه ها ناوندین گرتنا تروریستان یا وزارت کار در و یا امریکا تاشا سولومون شانده هولاندا جسروکاتی نونری تایبت به سوریه یه دو وزارت کار در و یا هولاندا ده
گرس گرلاخ و کسین پیره شانده اج کانادا به سروکاتیا گرنده گشتی نویسگاه اپراسیونن کنسولسخانه یا وزارت کار درویا کانادا ویکتوریا فولر و کسین پیره ج فینلاندا جی به سروکاتیا گرنده گشتی یا کار و بارین کنسولسخانه یا وزارت کار درویا فینلاندیا یوسی تانر و کسین پیره پیک دهد هفسروک دایره تکرین درو فنرکیت اندام دستر و خالد ابراهیم و نونرای پیجی لانا حسین شانده پیشوازی کرن د جوینه ده روشا گشتیا سوریه و روشا باکور و روشلات سوریه هر وها دوسیا چتین داعش کامپین هول روش و دوسیا بپیکرن دولت ترکات نقاش کرن شانده این ولاتین در و دیار کرن یک بیک لسرناوی دولت خود سپاسیا جبور رهبری خود سر را گهاندن جبرت کوشنوان لهمبر داعش هولوان آ و گراندنا جبو ولاتین وان سپاسی کرن دز نشان کرن کو دوی جوات ناو نتوی نتنی ولاتین خو پاشته بگره لی چارەسەرین ماینده ببینه لهمبر ایریش و گفین سر هرم جی برتک نشان بدن دداوی ده جنک و 10 زاروکن امریکی جنک و 3 زاروکن هولندایی 6 زاروکن کانادایی و زاروکک فنلاندیایی لگوری وثیقه رادس کرنه یادنا بر رهبری خو سر و شاندهان ده رادستی شاندهان هاتن کرن اونچه داوی جودکارن روجاواج بر ایریشن دولت ترک داگرکر نکارن زوین خواهجی بچینن جودکارن لهرما باکر و روشلات سوریه رخمی کو گشمینن جی موسیما ای سال باش بیجی جبرکو وی پاییز و زوستان باش برانباریا جبر ایریشن دولت ترک و گفینوی بفکارن لورا دولت ترک داگرکر ایریشی بنسازی هرم دکه بتایبت زوین لنزی انین شهر و سینورین دنابر باکر و روجاوای کردستان ده جودکارن لگوندوارن دیرکه ین زوین وان نزی سینورین ترکیه نه هر سال بهاتنا موسیما چنینه ره فکارن وان جزیده دبن جودکار بناوی رمضان حج علی یجباجاروکه عین دویر بفکاره کو دولت ترک داگرکر مینا هر سال زوین وان آنجی کارکران بمب باران بکه جودکار شاهین علی یجگونده بانه قصری دسنی شانکر خدمتکی وان دناوا وان زوین خود کار دکر لشکرین دولت ترک فان وان دخه و هر وها جودکار قدر بشیر اخوین يعني دستي ما سر دلي ما من ساعات هم دات كلام نفعل اخوان امزل شمارشي بي دست بيكا باران هذه تقريبا مها يازدا بباران هات هفالجي حاضريه كربي آليه طوف بدا آليه دخل قاسي بمستودعي وحمود هجيبين يعني وقت مناسبي دانا فلاحه حمود باران حتى انهم موسم ان شاء الله خيره يه سينور داريه حدود داريه تركا وادا وي سينوري دجي بري ابنا نابج متبلكو بحفتيكته بلكو حفتيكته ني نجي كون كفر ناف خزبره ده بي دخوا كفرا بيجي برش دراسه ونكبي بدوي وادا صمتا حبل حوا بالذات اشكال مجمته الويدين نهجتن بوهر كفريكو باقش نجي برای گذاشت حتی 9 ساعت بازم بمید خوش شده.